Wey'ngane zakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. uKhuzani usepostile laphana ephejini lakhe eposta esho ukuthi imisebenzi iyazikhulumela. Ngiyabonga South Africa. Lapho-ke kade posta laphana iposti enohlu lwey'ngoma zakhe laphana eseyishaye amamiliyoni laphana kuyingoma intsha nogodo eshaye u-2.1 million laphana, nenye ethi ngavele ngamnika laphana wey'ngane zakwethu eseshaye u-1.9 million esibheke ku-2 million zingakawuqedi u-12 months laphana ziku-YouTube laphana wey'ngane zakwethu, kodwa sezenze ey'bukwayo laphana wey'ngane zakwethu. Ubonga-ke abalandeli ngakho konke lokho wey'ngane zakwethu. Na ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini uPaula uma sibona uKhuzani ekhuphuka kanje. Siyitshanele hamba phambili uMkhanyakude Citizen. Bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalala imbuzi ngayishaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba.